Unaposimama hasa kwa wanaume, unaweza kuwa provider mzuri sana. Ukahakikisha chakula kipo, wanavaa vizuri, watoto ada zimelipwa, shule nzuri kabisa, maisha yanaendelea. Hawakosi chochote kwa sababu ni jukumu lako, unalitimiza na unafurahi kabisa. Lakini mara nyingine tunasahau kwamba tunawapa kila kitu isipokuwa kitu kimoja, sisi wenyewe. Kila kitu kipo, mavazi, chakula, mahitaji mengine, sijui shule, sijui mambo gani, na mara nyingine unaweza ukawa unalipia hata mitoko kabisa. Kila kitu kipo isipokuwa wewe. Kila kitu kina muda na budget isipokuwa wewe mwenyewe. Na hapo ndo tunafeli, kwa sababu kama wameshiba vizuri, kama ada zimelipwa, wamesoma vizuri, kama wamevaa vizuri, lakini hakuna moment yote kwenye maisha ya watu wako, familia, labda watu unaowaongoza, hakuna moment yoyote ambayo wanakumbuka walikuwa na wewe, na au inafikia kipindi hawakujui. Yani kwamba sisi tuliishi vizuri, lakini aliyetusaidia na kutuwezesha kufika hapa kwenye tulivyo hatumjui, kiachana na sura yake na jina lake, na hatumjui zaidi kwa kile kimoja kwamba ameprovide ila yeye hayupo. Ona vitu ya balance haya, kwa sababu inaweza ikakuumiza sana pale ambapo unasema ngoja nitulie, ni spendi muda, nifurahie na wale ambao niliwafaitia, niliwapigania, na wenyewe ni muda wao kuondoka, au ni muda wao na wao kufight kwa ajili ya watu wengine, au ni muda ambao it's too late, kwa sababu bondi huwezi ukaipata, hamwezi mkajenga tena moments, kwa sababu dunia na mazingira ishawatengeneza kwa namna nyingine. Wewe unaweza ukaishia tu upweke. Ulikamilisha kazi yako na majukumu yako yote isipokuwa moja tu, kuwepo wewe mwenyewe, kwa sababu pia wewe uwepo wako ni jukumu. Tunapoachia kila kitu, tuhakikishe kwamba na sisi tunapata muda wa kubaki nao, sababu tunahitajika zaidi.